To malo čudno, volio bi skrenuti znači, na to pažnju i da vidimo kako doprijeti do onih koje sam rekao. I drugo pitanje koje ste vi djelomično odgovorili, ali koje sam htio pitati, da li postoji mogućnost da se popis stanovništva odgodi do avgusta? Zašto u avgustu? Zato što dijaspora, većina dijaspore znači dolazi u avgustu na koje kolektivni godišnji odmor, a vjerujte, to je dobra procena stanovnika i ne bi valjalo da se oni ne popišu. Toliko od nas. Hvala vam. Kažem, naš projekat je definisan kao kampanja i ova tribina ima za cilj, dakle, homogenizaciju i animiranje onih koji su svjesni značaja ovog pitanja i vas kao učesnike ove tribine i čitav niz drugih staviti u funkciju aktivnih ljudi koji će o ovome više pričati. Dakle, i na određen način, što sam i rekao u izlaganju, biti probni popisivači već sad. Mi smo sad imali manji skup, manja je sala bila, ljudi u bosanskoj grupi, pa smo mogli razgovarati. Ispostavilo se da u porodicama mnogi koji su bili na tribini postoji problem ne sa njima, u njihove familije, ili sa unucima, ili sa djecom, ili sa zetovima, snahama i tako dalje. Dakle, mislim da svi ovi, pored to što se izjasni, trebaju uzeti aktivnu ulogu. Drugo, mi smo proizveli jedan događaj koji treba skrenuti javnosti pažnju. Direktor Doma kulture u Bosanskoj klupi nije znao uopšte da se održava popis. Ta činjenica nije toliko prisutna koliko mi mislimo. U pravu ste vi potpuno da islamska zajednica ne može iznijeti taj teret. Islamska zajednica, prema procjenama relevantnim, može obuhvatiti i ostvariti adekvatan utjecaj na 30 do 35% pripadnika bošnjačkog naroda. I ja pretpostavljam da ćemo time riješiti veliki dio problema onih koji će se izjasniti kao muslimani po inerciji, to je u principu starija populacija prema nekim našim istraživanjima, da dakle ne pogriješi, da ne umiješaju nacionalnu i vjersku pripadnost, odnosno da ne nastavi se izjašnjavati dok su izjašnjavali po zadnjim rješenjima, komunističkim rješenjima Ustava i zakona. Mi u zadnjoj fazi kampanje imamo namjeru ići u kampanju takozvanih uzora, idola mladih. Najteže će biti sa mladima. I najveći procenat Bosanaca u populaciji izuzetno mladih, koji nisu spremni da slušaju nikoga, ali su u principu dosta, kako bi rekao, ovoj malo odajem i strategiju, dosta povodljivi za onime kako će se izjasniti Džeko, kako će se izjasniti Ibišević, Pjanić, Felix, bokser, Tretović, košarka, Vino, Mermin, Hari, Matahari i tako dalje. Izostavio su, Ali Bešlić i tako dalje. Izostavio sam vjerojatno neke prominentne bošnjake sa kojima smo mi razgovarali ili počinjemo razgovor. Dakle, mi ćemo u toj zadnjoj fazi ići sa takvom vrstom kampanje. Naravno, zato je sve potrebno i finansijska i svaka druga podrška, pomoć, ali mislim da će se to naći. Treba ići korak po korak i mislim da postoji svijest u našoj zajednici. Ko će raditi spotove, dakle, ko će, kako će to sve odvijati, na kraju krajeva, evo, kod nas običajno to dešava, formirane su i različite fundacije, dvije fundacije, napod nije bilo nijedne fundacije, sad imamo dvije fundacije. Biće dakle te aktivnosti, ne mislim ja ni da kasnijemo, što se tiče termina popisa, nerealno očekivati da to bude u avgustu, jer postoji neki međunarodna praksa koja zahtijeva da popis ne može biti u jeku godišnjih odmora i takozvani intenzivni poljoprivredni radova, a to se tretira kao ljeto. Tako da naredni termin popisa realni je oktobar mjesec, ali to ćemo vrlo brzo znati. Oktobar mjesec nosi veće rizike politizacije čitavog događaja, jer je to godinu dana uoči izbora i vjerojatno zamaha novih političkih projekata koji su već najavljeni, objedinjavanje nekih manjih političkih stranaka, vjerojatno sa idejom Komšića u Bosani, to kolidira sa već prisutnim tendencijama kongresa bosanskih, ne znam, nije patriota i tako dalje, ali to su sve problemi koji uvijek postoje u svakoj kampanji i oni su realni. Ja ne mislim da postoji završeni činom, jedino je teško će biti sa tim pametnjaković. Sa pametnjaković će najteže biti. Jedan pametnjaković je ušao u polemiku, pa mu je neko lijepo odgovorio, kaže, ti si se falio godinama da se na zadnjem popisu izjasnio ko Japanac,
pusti majke, ti koja Japanaca ne se miješati u bošnjačke pitanje. Eskimima, ovim Japancima, pustite nas bar vi. Ove komšije Srbije i Hrvati možemo razumjeti da imaju interes, ali vi kako daleko tamo. S njima će biti najteže. Ali ne mislim ja da tu postoji definitivno kategorija. Nisu. Nema mi isto tako tvrdi. Ono što sam ja osjetio, učestvovao sam u puno debata za ovo kratko vrijeme, smo mi krenuli, nego krajem juna smo mi krenuli u ovu neku vrstu, od septembra u intenzivniju kampanju, nemaju ni argumenta. Oni bježe, recimo, oni bježe od argumentacije. Mi ćemo organizovati u svim velikim centrima okrugle stolove, ovdje ćemo ako mogli obijaču identificirati sve prominentne pojedince koji misle drugačije, pa ćemo im dovesti zaista otvoreno, ne da i naružimo, nego zaista da čujemo šta oni kažu. Mediji, sve da. Ono što sam ja osjetio, otprilike argumentacija se svodi, ne znam, oni su formirali neku koaliciju, zašto ne? Ja kažem šta vam to znači zašto ne? Zašto ne ponovo zbunjivati Bošnjaka? Oni su formirali to, otprilike, kad im dovedeš do toga da nemaju argumenta, oni kaže, mi hoćemo da kaznimo njih zato, tako što nećemo se izjasniti Bošnjaka. Koga ćeš kazniti? To je svaki pokušaj identifikacije ovog projekta sa SDA naprosto nema u području. Iskog hoćeš. Ali ja neću da objašnjavam. Nas oni neće skrenuti na tu sporednu priču. Ovdje su umiješane obavještajne službe, centru, klasična udbaški metodi, formiranje nevladinih organizacija koji su jedan put ubacili negdje. Pazi, ti da dođeš do javnog servisa, mi moramo i tekako biti poznati po nešto relevantni, jedan put upadne, razumiješ, stručnjak, ekspert, sad je to. Imaju dva termina koji su oni vješto koriste. To je kao analitičar, to ništa ne znači. To je osoba koja bez ikakvog znanja može komentarisati ovaj događaj da ga moraju svi slušati. I ekspert. Ekspert nešto iznači, ali niko nije definisao to, pa onda i to može se prevesti niko i ništa. Puno je ti eksperata koji su zaponikli ko mire poslije kuće. Eto, ako ima još neko pitanje, ako nema, pa ste postoji jedna, kako bih rekao, dobra praksa. Kad susret ovakav ovog nivoa počne dugo trajati, onda ljudima, posle da bi mi ostali ovako lijepo atmosferu, pozitivno, ja mislim, ukoliko nema nekog konkretnog pitanja, da smo ovako govorili. Ima manj. Ako nema neko drugi vidi. Ja sam htio pitati, jel postoji neki plan šta ako Bošnjaci zakažu na ovim... Kakve su konsekvence? Kad je Bosna napadnuta, šta ako oni pokore Bosnu? Ne, možda bi bilo dobro skrenuti pažnju koji se sve konsekvence mogu izroditi iz toga. Mi tu opciju uopšte razmatramo i mi tu opciju ne možemo razmatrati. To je naprosto nemoguće. Evo još jedno pitanje iz drugog reda. Evo ja bih postavio pitanje, mada je ono možda već odgovoreno optimizmom gospodina Topića. Hoćemo li se kajati nakon ovog popisa? A znate zašto ovo kažem? Iz razloga što, evo gledajte, ako personificiramo ovaj popis sa jednom utakmicom, evo vi ste također rekli, namješteno je. Dakle, utakmica je namještena. Sudija je čak, dakle, protiv nas to je 100%. Ja bi tu činjenice smio ruku odmah staviti. Pa je li bolje, dakle, evo dvije opcije. U najmanju ruku, kao što je ovaj gospodin gore tražio ili govorio o mogućnosti odgađanja možda, odgađanja popisa, jedna solucija i druga solucija da se vidi, da se razmotri šta bi bilo kad bi kojim slučajem išli na bojkot ako se ne može to ostvariti. To je naravno nepopularno, evo šta se desilo u Kuvajtu. Također su izgubili oni koji su bojkotovali, totalno su izgubili. Ali je Efendija, ako se mogu prekati. Može, dakle ove dvije stvari. Hoćemo se kajati nakon izbora, jedna stvar i druga stvar ovo. A nemojte više nikad spomenuti. To oni od nas u tome. To je
koda zakazana utakmica, sudija je došao, svi došli i ti neće odigrati utakmicu se registruju 3. Ma daj nama ovo nametno. Prema tome, nemojte to nikad. Druga stvar, odgađanje izbora je, odnosno odgađanje popisa stanovništva je nerealna opcija, ona može biti samo iz ovih razloga procjene funkcionisanja sistema. Treća stvar, vjerujte da oni kod njih se počinju više plašiti nego što se vi plašite. Evo, možete otići na internet pa vidjeti recimo da je jedan od tih novopridošli tih krugova Nenad Kecmanović, koji je uslovno rečeno glavni savjetnik Milorada Dodika, u zadnjem svom komentaru piše kako već je defensivno. On piše kako i ako Bošnjaka bude najviše i nadpolovično, da to opet ništa ne znači. Prema tome, vi više nećete učestvovati u imunizaciji. Ja ću vas slušati odvojeno, da mi kažete to da vas je strah, a to bojkot, to je ono što oni tuže. Dobro, evo za kraj da vam se zahvalimo na dolasku i da svi ponesete i prenesete poruku bitno je biti Bošnjak. Hvala vam.